ये ईवीएम रे आउ गोटे निर्दिष्ट दलर चिन्ह को बाड़े पूरा जाए ना तो आप स्ट्रंग रूम रे काली या रिप्लेस करेंगे ना तो टू रॉन्ग्स डजंट मेक अ राइट ना गोटे जिनस को ठीक करने आ गोटे भूल कर गोटे भूल को ठीक करने आ गोटे भूल करना मत ऑडियोटा मत पठेदेव कलेक्टर मु प्रेस रे काली रिलीज करी कलेक्टर साहब एवं जिला प्रशासन जानिक ये एक कथा को करा जाई छ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला प्रशासन को बालिचंद्रपुर पुलिस आईसी बालिचंद्रपुर आईसी से जो ये भी ऑडियो भी अछि आ ये कर ठीक अछि अपन देख दुईटा भूल गोटे राइट तो हुई ये भूल है तार माने ये नहीं ना या को नहीं के पूरे तक पर आ भूल हो ये भूल है आउरी भाई बहुत भूल है जो तमा भाई ठीक करंतु नहीं छोड़ा छोड़ी नहीं भाई हला की भाई हला की अपन माने सेटिंग रिस्पांसिबल नेले नहीं काई पुलिस जे बस्ता से तो ड्यूटी में सियोर एटा पिटा आई गई 100% सियोर 100% भाई पिटा आई गई खाली शंख आ भीतर थी शंख रे पांचटा पकाई दे तने को जाने हां नहीं एक्चुअली ये रोई में कोन सुधा प्रोटोकॉल भाई परिबा नहीं ना तो ये थरे मंगाई छी से तो सीटा ही तो कहूँ ना गोटे भूल को ठीक करने आ गोटे भूल करवा उचित अच्छी कि गाड़ी छोड़ा हमने पीएम कहा कहबे प्लीज कम पीएम को बाबू मैटर भाई 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 जमा भाई आम राति अधे माने आमर गुथा हो स्वप्न गुरी आम सब भांगी चूना हो भाई आप जमा शुणु जमा भाई से भूल करतुनी पुणी 5 वर्ष हम माँ भौणी की भाई जमा से गुरा हबनी सिंगिल के भाई जीवेनि आम सब सांगे ये कथा कहतु ये कथा कहतु ना सर ये पर्सनाल मैटर किसी नुह এটা আমକୁ ନେଇକିନା ସବୁ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମେ ଯିବୁ ଆମ ଭାଇ ଯିବେନି ଆମେ ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ କଥା ହେବେ ଯାହା କଥା ହେବେ ଏଇଠି କଥା ହେବେ କହିବେ ଆପଣ ସେ ଲାଇଭ କହିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବି ନହେଲେ ଯିବିନି ଏଇଆ ହେଇଛି ମୋ ଭୁଲ ହେଇଛି କହିବା ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି ସବୁ ତକ କହିବେ ତାପରେ ଯିବି ଏବଂ କାଲି ସକାଳେ ହେଲେ ବି ପୁଣି ଲାଇଭ କି ଆସିବି ପୁଣି ଏ କଥା କରିବି ନହେଲେ ସେମିତି ଜମା ବି ଆପଣ ଲାଇଭ ରେ କହିବେ ଆପଣ मीडिया पर्सन अछंती ना ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଲାଇଭ ରେ ମୋ ଇଏରେ ମୁଁ अच्छा हाँ ठीक ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ମୋ ତରଫରୁ କହୁଛି ଆମର ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ଏଇଟା ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ର ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଇକି ଆମେ ସବୁ ବୁଥ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସେକ୍ଟର ୱାଇଜ ଆମେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ରେ ରଖାନ୍ତି सो दैट जहाँ कोटी कोटी पोलिंग बूथ रे यदि कुछ असुविधा हेले आमे सेटा को रिप्लेस करबा को गोटे हमर ऑप्शन रहउछि जो जगह रिप्लेस हो नथिबो जो जगह रिप्लेस हेछि सेटा पोलिंग बूथ रे पळाइबो जो रिजर्व माने अनयूज्ड जदि रिप्लेस हो नथिला खाली पड़िथिला पोलिंग हो नथिबो सेटा को सेक्टर ऑफिसर माने आमाको आउथरे हमर स्ट्रांग रूम को आनिबार थिला सेही क्षेत्र रे त्रुटि हेछि आम समस्त सामने जो इश्यू है से गाड़ी एपटे आसला गाड़ी समस्या जो नो सेक्टर ऑफिसर फोटो सब समस्या होती से सब मु डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी नौ आम तापर आपन पचारला परे आम एटा को रिजर्व जो आमर आपन को आमर रैंडमाइजेशन देला परे जो साइन करके देछु सेटा मैचिंग हला सो एटा रिजर्व गाड़ी सॉरी रिजर्व मशीन तो एबे मु कहछि सब जेतिकी एथरे जहाँ जहाँ भूल हला मु निजे पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ने और जहाँ कथा मु फोन रे क्वेश्चन यदि मोर वडिया रे भूल आई एम वेरी सॉरी मु सेटिंग पाई भी यदि मते रेस्पॉन्सिबिलिटी आई विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी मु एतिकी चाहछि जो भूल हला सर नेक्स्ट भूल ना करी हमें पुणी 5 वर्ष टिके शुणु मुझे सार सहित आप जोड़ी मुझे जानवी जे ये ईवीएम रे आउ गोटे निर्दिष्ट दलर चिन्ह को बाड़े पूरा जाए ना तो
ସେଇଟା ଆମେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ- ଏବଂ 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 ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ରେ କାଲି ୟାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବେ ନାହିଁ ତ? ହଁ, ନାଇଁ, କରିବେ ମତେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମତେ ମତେ ତାର ଇଏ ବତାନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସେ ବାଡ଼ା ଯାଇକି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଓକେ, ଏଇଟାର ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି କହିଲି ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଏଇଟା ନିଜେ ଆମର- ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଆପଣ ରାଜି ହେଲେ ଏଇଠି ଡେମୋ କରିବେ ବୋଲି, ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ ଆପଣ କହିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଟା ବି ମନା ହଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ମୁଁ ସେଇଟା ବି ମନା କରେ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଏଇଟା ରିଜର୍ଭ ଇଭିଏମ୍ ର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରାଣ୍ଡମାଇଜେସନ କଲା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦିଆଯାଏ କି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ଏଇଟା କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କପି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଥିଲା। ସେଇ କପିରେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଏଇଟା ରିଜର୍ଭ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା, ମାନେ ଏଇଟା ଆମକୁ ରିଜର୍ଭରେ ଥିଲା, କୋଉଠି ଆମ ବୁଥ ଆସାଇନ୍ ହେଇନଥିଲା, ଏ ଭିତରେ ପୋଲିଂ ନଥିଲା। ଏବେ ଯେମିତି ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ମେସିନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଅଲଗା ରଖିବୁ। ପୋଲିଂର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ରୁହେ, ଅନପୋଲ୍ଡ ରିଜର୍ଭର ସବୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ଡିରେ ପକାନ୍ତି। ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଡିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ସିଲ୍ କରିବୁ, ସିସିଟିଭି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଡ୍ ଦେଖାଇବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି। ଯୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବିକଜ ପୋଲ୍ ନଥିଲା, କାଉଣ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଖୋଲା ହବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସକାଳ ହଉଛି ଏଇଟା ଆମର ମୋର 206 ବୁଥର ଇଭିଏମ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇଭିଏମ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ନହେଲେ ମୋର ପ୍ରତିନିଧି ସିଓର ହେବା ଦରକାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ। ଇଏ ଯୋଉ ଅନୟୁଜ୍ଡ ଯୋଉଟା ବି ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ ସେପାରେଟଲି ରଖିବେ ବୋଲି, ଏବଂ ସେ ମାନେ ଯୋଉଠି ରଖିବେ ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉଠି ରହିଛି ୟୁଜ୍ ଯୋଉଠି ରହିଛି ତା ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିବ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର କି କୌଣସି ସ୍କୋପ୍ ନଥିବ ତା ଦେହରେ, ସେ ଯୋଉ ରୁମ୍ର ଏ ରୁମ୍ ସହିତ ଇଏ ବୋଲି ସିଓର ହେବା ଦରକାର ଆମେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଏସବୁ କରିବୁ। ନହେଲେ ଆମର ତ ଆଜି ବି ମୁଁ ଆପ୍ରେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏସ୍ୟୁର୍ କରିଛି। ଏବେ ଯାଇକି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ରଖିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆସନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସିସିଟିଭିରେ 205 ର ଇଏ 4 ସେଠି 4ଟା ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଟୋଟାଲ 4 ନାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଭାଇ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଜମା ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି ଭାଇ। ସିସିଟିଭି ତମେ ଯିବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଆମର 206 ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବ, ସେ ତାକୁ ଆଗ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ କରି ଦେଖେଇବେ, ତାପରେ ଇଏ ଯୋଉ 4ଟାକୁ ସେପାରେଟ ରୁମ୍ରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସେ ରୁମ୍ର ଏ ରୁମ୍ ସହିତ କୌଣସି କନେକ୍ସନ ନାହିଁ କି ଚାହିଁଲେ ବି କେହି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବାର ସ୍କୋପ୍ ନଥିବ। ଆସିଓର ହେଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଇଏ କରିବା, ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ କଲେକ୍ଟର ସାହେବଙ୍କର 2-3ଟା କଥା ଡିଫଲ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାଗିଲୁ ଏଥିରେ ଓଲଟି ଆପଣ କହିଲା ଦିଆଯିବ, ଦିଆଗଲା ନାହିଁ।